Anya laki din! Sino niya tataulan ti aso itay? Apay mo't adi mo abugan dagit ang aso bakay? Asino kumapay? Pipiling perfecto Kan aging pipintas akaruba tayo. Nagsasao ko namlan asino. Abay, nasakit lat tatinakam mo. Tayin reklamo na dagiti agkay warang aso dita kalsada. Kukuha na ayat ti kalsada. Ay na bakit? Saan nga rod amabali na may bulos dagit ang aso na makapirhuiso da iti karuba. Iswanda pa iti pilid ti motor ti karuba no ka. Nakababayin mo't abakay. Mabalin mo't nga idiretso na nga ibaga kanya. Saan ang masapol nga ije barangay hall ti pagreklamuan na? Bakit may mayad mo lang ti inaramid na? Saan mo't ada tayo ti agkay wara lang ti aso na? Ado tayo mo't bakit? Ha? Basta, kagurgurak det a babae. Piling na pintas kun sexy. Uray saan mo't. Iso nga aging gaita. Kat awan pa'y asawa na tapiling nga rin. Agsagdang gaman bakit? Agraman personal abiyag ni sabit. Pakibiyangam. Nasayaat nga ron, tikas tangar aramidam. Masurunak iti dayjay a Marilyn tatang. Anya ayat inaramid na kan ka. Sa bali ti panagkita na kanyak, idilim mabasak iti paraangan da. Anya kalakit din anak ko. Ang mga na misinterpret mo laang. Saan tatang? Talaga nga rod sa bali. Kasli adagura na kanyak. Kitaan naktupay iti up and down. Saan lang aday ta? Di na paimat ko na nga abugan na ti aso da. Awan bibiyang na nga uray tataulandak dagiti aso. Ay ngam awan mat siguro tinagapaan nyo anya. Awan mo ti amok. Dayjay lang no nasakit tinakam na, idiin report ko dagiti agkay wara nga aso na dita kalsada. Aso da nga minti da dumay jay kat. Para matitipagsayaatan tayo tinaramid mo anak ko. Dayta siguro ti di na maawatan tatang. Ay, saan nga umanay dayta ang pagguraan nyo iti tunggal maysa. No adda ti parikaw, pagsaritaan nyo. Irwar mo man tay dakkel nga speaker dita, Jonas Lakan. Ano nun ti speaker? Anya kalakit din aya, basta irwar mo. Yak lang sigurado nagkurni pa dito eh. Nabayag mo ngamin, anay dulin. Agkurri dayta, irwar mo kiding. Mula saan ba kayo, tanay? Kataptapok. Wen, siya akong timakam mo. Itaman pa yan ang lagip mo na itang speaker. Agpatukarak lakay. Anya? At dain download ko kat akanta. Isuman ti denggak kabayatan ti panagdalus ko. Di kan aging iimata. Antay ta, na-i-play ko. Sigurado amangag na. Ngami, nagpigsa ti tukar ko. Tangsit na niya babae. Bakit? Anya langit ti mo tay? Anyak ko nam, Jonas. Tatukar mo nakapigpig sa amin. Anya nga iti parikot yung napigsa. Mayak tupay. Ay na bakit? Ikapsot mo ta. Nakapigpig sa lauray. Uray lang mangag ijabangir mo. Nasaya at kit di Anya? Mayat tinapigsa. Tapno sigurado amangag dagiti kaaruba tayo. Anya ka langit din ay bakit? Kaya't mo ta dadaulag daytang speaker, ha? Na, dahi ti di mo aramidan. Ta talaga adakis ka kanya. Naawanan ti bagam, pumanaw kan. Ituloy mo kit di aramidem. Tabisi akmat ditoy. Awan oras ko makidibate kan ka. Di kan aging iimata amok ti ugaling. Asino mat nga tata nakapigpig sa titukar na tata. Sapay iso lang nga iso. Ay,
May sa oras samat na nakasta ti patukar na. Makaumamot. No sa anak nga bidlaw, da Marilyn di agpatpatukar. Awan mo ti kunada nga ikapsot da. Masapul aya naka loudspeaker. Ay, jak abokad ako ada ah. Uno. Siyak ti paspasagidan na. Iso akas na ti music na. Nay. Madi ah. Ay, amangan mo't ano da ti paborito na. Nakaskas daw. Taitalaang mat nagpatukar day ta babae. Naka-speaker pa'y. Amangan mat nupod no ti atap ko apaspasagidan nak day dya babae tatang. Bai, wakwa, kirat pa'y aper-permi, saan ang Nasayat mo, tainedap mo ti speaker si Kamarilyn. Iso lang nga, iso ti music mo. Nasurok amay sa nga oras nga iso ti patukar ko, lakay. Imposible mo't no saan anangag ni sabet dayjay. Anyat ko na. Para kin ni sabet dayjay akanta. Iso nga inggagarak nga impigsa, lakay. No kasta, impatukar mo dayjay. Tapno mapasagidan ni Sabet. Ay, nagloko kan. Maibagay kan kwa na dayjay akanta, lakay. Nakatangtangsit a babae. I-charge ko pa iti speaker. Tagpatukarak tumanan inton malam. Unay kan bakit? Pagrugyan day tati sana pagkikinawatan. Tabarang makarik namot no agul uli makaklaang. Awan ti mapasamak, lakay. Naitaman ngamin gayt. Naturay kayo adwa. Awan tagpakumbaba ka na kayo. Anya ngay ta na ikarton a binagkat mau sabay. Speaker day to'y Nana Celia. Speaker! Ay, an-anwam tidakkel nga speaker. Agpatukarak mama. Idi na minsan nga alda, nakapigpig sa titukar ni Marilyn. Ita, si Kamal. Ay Nana. Iso agim matang akmat iti dakkel nga speaker ko. Sigurado, amang ngagtumot iti balay no kwa. Ay anana. Sigurado pa'y amangag iti ayan da Marilyn. Ti kunana siguro kat sa anak bumalas. Bumalas. Amok asyak ti paspasagida na idi na minsan ngal daw. Nangagyaw ti patpatukar na nana. Nakatangtang sit a babae kun kunanakit din. Apay, kumapasagidan na ka. Adda aya ti sanyo nagkinaawatan. Jak amo iti deja a babae nana. Ada siguro limad agura na kanya. Sa bagay, mariknak mat ngamin kat. Tunggal lumabasak di tabalay da, kitaan nak iti up and down. Di na pa'y abugan ti aso da. Iso nga uray di na ibaga, amuklatan. Nay, nangalami ti dayta nga speaker na nakaw. Ginatang ko tatang. Agpatukarak mamat. Anya? Denggak tin download ko akanta ni Miss Jennifer Miranda. Amom na niya ti title na tatang. Uray di mo sa lodsudan, ibagaklatan tatang. Agindadalos ti title na. Ay, una yan dayta nga ipatukar mo. Apay, awan sa balay. May bagay launay ka ni Marilyn day ta akanta. Tagindadalos day jay. Agraman personal abiyag ko pakibiyangan na pay. No anya launay ti pagsaksakitan tinakam na kanyak No adda ti lima nagura yo iti tunggal may sa pagsaritaan yo Saan aday tapatukar kayo patukar? Ay saan tatang? Sa anak apaabak iti day ja babae. Agpatukarak mo. Saan masulbar ti parikot yo? No kasta ti ararabidan yo. Uray pay. Tinapatag kanyak. Mapasagidan mo't day ja babae. Tapno agbain mamay. Hinton ko nagreklamo na kiti kaaruba. May raman da pa yan iti gura yo iti tunggal may sa. Kat uray mo't day ja Marilyn. Patukar mo't patukar. Makadlawa kon tatang.
dadalos ti loko, kunam met plano isot perfecto, kas naawan ti limlimed na, nagadugayam ti aramid na. Sino ta nakapigpig sa titukar na di talakay? Yaka mo na sino ka dagiti karuba? Dinggaman no sa dino ti paggapgapuan na. Apay mo? Kasla pasagid day ka. Apay, napasagidan ka? Naguray ka. No sa anak ng agbidot, iti ayanda sabet ti paggapgapuan day ta tukar. Ha, talaga mo't day ta babae ah. Mabitlang tairuar ko man ti speaker, tagpatukarak man may. Uy, di mo iruwar ti speaker ah. Makadisturbo kayo iti karuba no kastalaan. Aging dadalos ti loko, kunam met plano isot perfecto, kas naawan ti limlimed na, nagadugayam ti aramid na. Dayta, naiplik metten ti agin dadalos ti title na kanta. Kita man niya ti aramidan na no manggag na. Na, apay mo't nga ni deputy speaker nga itatang. Ay, itay payakas na ti music mo. Sapay nakapigpig sa. Ni tatang mo't. Nakababay nga road ka nagiti karuba. Kasanaw no madisturbo da iti nakapigpig sa ato karmao. Inton ko nagreklamo da kita. Saan mo't apara kadakwada ti patpatukar ko tatang? Para iti kaaruba tayo anapuskol kirupa na. Ay sus, pag nga asim man, gusto da itaan. Saan man akong kumpurmi tar aramidan yaw? No diyo kaya ta pagsaritaan ti parikot yaw. Aga pa kayaw di ta paraangan. Sana kasta apatukar kayo apatukar iti nakapigpig sa tapno laeng mapasagidan nyo ti tunggal maysa. Huh? Ibagam man iti asawam si Ka Jonas. Ibagam ano agpatukar. Kat di na ko maipigsa. Natanggat ti ulo na tayo dyan, Nana Silya. No daduhuma. Kat agidan da pa'y nga agtukar kinisabet. Una ta, agpinpinasagid da, Nana. Nasakit ti ulo iti kastingar aramidan da. Ida mo tan makarik na. Nana, kasari tayo ti daduma karuba tayo. Agreklamo kayo di barangay hall, tapno bagpagaan ida ni kapitan. Apa anak ngamin di bakit ko na dati bakit? Tapno masulbar ko mamadlangan ti parikot iti nagbaitan da, Nana. Won, kasta langan ti aramidag. Uray ni sabet, kinasaritak mo't idi na minsan. May samot nga agpatangkang. Adaw tagreklamo a karuba sabit anak kao. Na, apay ka no tatang? Patukar kayo kano apatukar kini Marilyn. Sakit nakapigpig sa. Anya lakit di mo't dagita. Apay nga agreklamo da katukar laang mo't. Makareng-reng nga raw. Ay, nagadukit di nga muda ah. Sana dakis tagpatukar. Gamkitayo mo't agamin takontrolan yaw. Da kayo mamot ti pasagidan da tatang. No anya mo't ti aramidan yo. Ay na, saan mo ta mabalin nga agpinasagid kayo latan? Pagsaritaan nyo no anya ti parikaw. Kasano masulbar no kasta nga agul uli kayo adwa. Inton kuan, paspasagidan nyo ti tunggal maysa. Marilyn, bakit? Mapan ka kano iti barangay hall, inton bigan. Na, apay ka no? Ado, tinagreklamo a karuba kada kayo. Anya? Anya ka no ti basol ko? Nakapigpig sa kano tito karmo. Da kayo, kan Marisabet, tinaireklamo. Anya?
Ali pasagid pa more. Ha, Asinaw dagita nagreklamo? di mo amwen. Panunutom kit de, naanya ti ibagam ken kapitan inton bigat. Tagpinpin na sagid tumot ngamin tamuyo. Naimbag ko no dakda kayo laeng, ngam saan man, tairaman nyo ti intero a barangay. Grabe ka mo't lakay. Saan mo't ngentero a barangay ah? Nita, sumungbat ka pa laeng ngamin bakit? Ada ka no tinangi-report kada kami ija barangay hall tatang. Nangag ko nga rod na jay, karuba ka no matlaag. Makapasurun mat. Iso akayat da kayo ang makasarita ni Kapitan. Sa anak ko maabumalas no sa anak kas jay tinaramid day ja Marilyn. Ay, di kay agpin na tudun ngamin. Taagpada kayo nga daan basaol. Anyan tulangan ti baga ni Kapitan no makita dakmanan ni jay. Ay, katanusam Ay, nasaysayahan mo lang no kasarita na kayo ni Kapitan. Amangan no iso ti makasolbar da ita. Iti diyo pag kinkin na awatan, kini Marilyn. Masurunak na Celia. Ha? Inpabarangay da kami pay laeng mat dagiti kaaruba nana. Ay, da kayon tumag ngamin. Saan mat asyak tinangirugi? Ni mat Marilyn tinangirugi nana? Wan ngam oras si ka, bimalas ka mat. Una yun ti kastoy ang mapaspasama. Mapan kalatatap no makisarita kayo matlang iti sangwanan ni Kapitan. Ay, nakababain launa eh. Para laang ititukar, may pabarangay kami pa yan. Gapaw ta makadisturbo kay ngamin. Da kayo lang adwa ti adda ti parikot na. Kamairaman mo tintintiro a barangay. Anya lakit din. Naimbag abigat mo sabet. Kastamat ken ka, Marilyn. Aawan ka di pa'y ni Kapitan. Awan pa'y nga ron. Itay pa'y ngururayo. Amang ano nalipatan na ti schedule tayo ng agsasarita. Nakababain launay ti kaston. Ay, uray siyak. Mabainak matan kadagiti kaaruba. Basol ko ngamin. Sorry Sorry no pinasagidan ka. Uray siyak Sorry mat. Nasakit lang amin tirik na takas jay matipat patukar mo. Iso abi malusak matan. Naaramid ko lang tikas jay. Gaputa na sakit tinakam ko, idi inreklamom dagiti agkaiwara nga aso dito lugar tayo. Ti kam malikpay, inraman ko ti personal abiyag mo. Ngam ita, naamiris kun abiddo ti inaramid ko. Iso nga isardeng tan tidakas nga aramid ta. No adda saan mo akayat kanyak, idirit sumlaangan. Uray si kamot amare. No adda inaramid ko adi mo magustuhan, ibagamot kanya. Ni Kapitan Samot tenta sumungan. Ay, uwin nga paiso. Ibagatan tuken kwa na nagpinakawantan, tapno saanan nga umatidog ti saritaan. Ibagata aditan ton agpatukar iti napigsa, tapno saan amadisturbo dagiti kaaruba. Anya laki, Jane. Nuwad na sakit tinakamaw iti karuba. Pagsaritaan yaw anasayaat. Di kay agpid na sagay. Nang runa no mairamraman na iti karuba yaw. Ti parikaw, kit rumbang nga mapagsaritaan anasayaat. Tapno malawlawagan ti tunggal maysa. Anya laki, Jane. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.